Assalamu alaikum waangalizi watukufu wa television ya Taifa Rema na Amani. Juu ya hanyu zinatija za mtihani wa hebaki zitolwa ya huwainu haruma ujimlifu wa hemasiwa haruma lesi walangazija wanazioni zihumfukare na majana matano na miongo mine na waili wakaufanya mtihani shiwi na jana na mengo miranda rudo wafuzu lebakia la handani na yanu mafumvu 15 na nukta mengo miranda runa shenda haruma jana wanazioni waruhusiwa wafanye lebakia la bili ngwa ziwizili na mengo 8 na shenda mafumvu 20 na mfukare na nukta mengo shenda na bili haruma jana na rudungezira aizahe madhama na wakauto wankosa Unongazija hujimlifu kana wanazioni ziwimfukare na majana matano na mengo mine na waili odo nazioni kaudo wanziwa haruma hujimlifu wahunongazija wajitekeleza shiwi na majana mararu na mengo shenda na watano banda abo wanrikao do wakubaliwa ukaya harmaye elibakia la mwando wakaya shiwi na jana na mengo mirandar wa ruhusiwa wajewende harumwa libakia la bili ngwao ziwizili na mengo mirandaru na watano yabo ikarinjia harumwa wandu kwamba pourcentage yabo wandikao doabuliwa wende haruma deuxième groupe ngwao 27,92% wa autorisé wende haruma premier groupe waka 15,69%. Waodo zo dezenatija ikao zilawana harumashisi washangazija yabo karudanzarangalie muhajja na unumwaha rifanise arjonda ka unumwaha ze natija zijanje mambabi zizidia 0,5%. Yabo wazidi ukawema rahana muhajja yude namna ye zengo zabira unumwaha yabo umwaha ngarjwamba wafanishe hazi yakanjema rahana muhajja harumale si wala mwali mafumvu 11 na nukta mengo miraru na 8 do wafuzu waruhusiwa wabire lebakia la bili mafumvu mengo miraru na nukta 12 haruma jana. Stawia Zakaria na Bakar Kasim waendelea na utasi habari. Harma wanazioni 1391 wajihanziha harma ujimlifu waishisi wa shamali 21 wa serise 121 harma iseride 302 wa serije 340 de wajihanziha harma iseri ayun na 371 harma iseri akat. Wanazioni 57 de wangia harma ilibaki ya lahanda 410 de waruhusiwa wangia harma ilibaki ya lavili ikao 300 harma iseride 6 serise waili harma iserije 60 na wararu harma iseri ayun na 50 na wararu harma iseri a4 ikao iyo nukta 41 harma mia. Ulawana na raisi ya dhaminishiwa umtihani wa bakalorea ngioneso yauka izinatija za umahauno kazala wa hauzuri ama utanabahilwa yauka ufanyisha mabadiliho tofauti na umahawabira ikao zika za peura hanaza umahauno.
satanabahilwa wengi ni wei wanazioni wafuzu harmo mtihani wa bakalorea wa umwahauno wa wanazioni wa majumba ya misomo ya kinafsia. Natija ikaoza shangija iwadzade nena imadhoma na ya msomo hawakatikao amba imafundi ya somesa wa harmo majumba ya misomo ya serikali na ya kinafsia yayo. Lesi walanzua ni nukta nsanu haruma jana ndo wafuzu nukta 16 haruma jana ndo wendao haruma libakia labili. Garinjao haruma madendo jina ya he taarifa habari ya idara jimla ya he ORTC itanyarisha mkonti wahazi ili uramatso ze barnamaji zafanyishiha nezaladhi muziti lwanziani ili ubasa huwa imatangazo haruma ilidaho la ORTC. Mkonti unu kautanganya warumishi wa he ORTC namba wazindwa jina za matangazo Tijara Swali na Mohamed Cheik. Mkonti wa haziunu utilo nzianine idara jimla ya helidaho la matangazo la Taifa ORTC ukana madhumuni mshinzi ya utwalia ze tartibu neze biswara za uruhusu wakaemendeleo mwema wa hezi hazi harumali daho. Nishiwanda shahazi shinu, shika shipangi ya hamabaki ya maili, ikao haina janibu banu, wakaunyamilia mivambali na bali ya ubarikisha na ubasaua ze barnamaji za matangazo. Si tanabah ya ukaya ngapo wanadamu wengi ORTC wafikiri undo walona maarifa walona ujuzi jobe wa ushinda wa hezele daholino shabu mwebenza zetambu zili yodo kana de namna ushinda wa tienziani yala mashauri kaodo ya tangwa hena usiku juma rukaya harumai atelier kama no utasi juma usiku kamil wandua onisa zetambu zili yo wandua onisa ze mashakili wandua to wazeno ngolado muzifanywa izabakaba heno ndona esuivi de namna ndufana taratibu hata zanongozinu zishindizi wasulushi wanangam amini ya ukaya evamana mnumeni wa heledaho ngena zenchida ukaya handani mtangazaji abungu joelewa haraka zenongolado muzifanywa sibahi yemndu wa jitihadi abongenga amini ya ukaya ze hazikaru zafanywa le wenu ngezo shinda zitwanziani holiho de mndi kaodo ulona le wenu zevamana za ORTC. Warenga funvu harmu mkonti wa haziunu wafurahi hena mnazendrongo za andaliwa ikao ngazifalikiu maudu njema ya ORTC. Garanzori ritsange haruma lebundo la henti ahera isi ya habili ya ukange la dhimo 2030 horizon 2030 yentini ibasauhe yabo yenti ho basauha batu sirloni madhama silu madhama na wahele daho la ORTC ngalanzoi ORTC ibasauhe bana 2030 irende je majuma ya kilimengo henamna hiyo rijifixa objectif harumo mwaha wa 2022 doka hani ba numro ali yo harumo komori yaishiliwa yabo hiyo radio ra tele ngela dhimonzi ya zinji ngela dhimuri shilie wandu ngela dhimuri juwe za kasababu zenongozi waswili ngela dhimuri juwe ze fikira jo kasababu zenongozi waswili ili rujo shindari tsange harumo mtango huo wa komori wonsipi ya rwalo hundani rwalo bonze wakena shughuli fwa hetele etele iwasomese iwatele iwalele etele iwanike malezi mema huwana hatu mfikiruka hiyo mongoni mwe fikra ya kabjabanu halafari tsanganyo wandu rwalo hundani rwalo bonze wafikiria ule daholino rihunde expertise hao zilipermeteri wasuli haruma objectif hao. Ye mudiru jimla wa helidaho la ORTC Mohamed Abdumhaju hula wananai kana usaza jitihadi za ujadidisha ya masharti ya uruhusu ye ORTC irenge suraya sawa nezimbawa za matangazo za puangayo za usoni. Mashababi wa homji wa kwamba ni ya washili wa aidio ze fikra za Rais Azali Asumani ngwaungao mhono yanzima ya rengwa ni Rais Azali ya ujimiza mahadisi ya taifa wazihakikisha haruma majadiliano ya kitangazaji na ongwa parao wandu wonsi wajitamke ili huenda haruma mahadisiano watekeleze ze fikra zao hafaida ya heyensi. Salima Ahmad Ali haruma maelezo. Avir memachapa kalamu waho mji wa kwamba ni ya washili ikawa doonga mhono yezi ya Rais Azali Asumani waonesa utayarifu hao waudunga na nemhu wa hedaula uhusu ye mahadisi ya taifa ya habiliwa holihongwa juao muhimu wa mahadisianu hamadhumuni ya ujadidisha amani na usalama harumayensi wataha za janibu zonti za siasa ye mashababi nano wakazi kamil hena mndu yankulie fikra inu hema udu ya hemkomor yabo iliruhusu si wanarlo harmwa mji wa kwambani mji kao hamade na mwambiani ngo incarneo tarikhi inji
ya ilmu tarehinji ya uasulia ya ukana rijuhe riunge mhono raisi wa hedaula holiho dizo yafanya harmwe nsino holiho ni initiative njema ya irenga yinu ya ukana ya pare wananya rawa opposition rawatoa opposition wakubali kana umkonsi bazima ritualie ze mashakili nkuu za hensi za husu wa ujiro ikao goremao hizo dezilo mbinga njema zo kaensi idevelope ahwanza ye mahadisiano yaho wa Komor ya fuzu ye mashababi waho mji wa kwambani waone sayauka ngeladhumu hena mndu ya rengele suala linu likela hahi ishosha bahai huu shahaina shababi wa hensi shahaina mndu mwenza khuruma wa hensi shahaina mndu uelewa ukaensi yahi ketubla mndu katsidae ya ukajerisa nganyihe sonti pia rishangirie mahadisi mada yao rione zenzi za msinadi za ujua rirohe harumwa zitambuka ndo ronizo harumwa nsinu wakahendese majadiliano yanu waone sayauka kwa mndu ujoshinda yarekebeshe yensi na huiunda itode mkomori wai hazinu hena mzima ngiladhimu ya pehe lebwelahe ili ye Komor ikenatoma njema le suala la uunda wanabandari watiti harumwa baadhi ya miji hamashindini na huani lidhukurulwa haruma le baraza la mawaziri la mfumtsani inu vanorizamba oze hazi zihisa zichilwa nziani no wataalamu wadhaminishiwa le suala linu Nurdin Said na Salim bin Abdullah Zarkashi inu barnamaji ya huunda bandari ya Fumboni Mwali nuwana poro watiti harumwa izisiwa shindini ngazija huani Mwali na vasi nzuwani baada libaki ala mwandolinu zehazi ngazijodungia haubadili ye misafara yo masiwani hanzia za kwasa haudunga meli zijojibu ye mashartu ya lazimu inu projet kawo edaula ngwelinda haku hauka ngendo ya tsongeze ye mikhima riloniyo ya husu umfobarini yaho wa Komori wala vanu wende Mwali wala we Mwali wende nzuwani uziye mbabi haukangara ndora jina meli ikao ngazijuka kuha nazila ngazijuka arma security iliri rengeze meli zinikao ndo za fanywa zila haukazila zifanywa ili za ulozi shaho liho kabati zinwa jina edaula rikubaliana rizurumie sha zila katsinjema okazido balawandu na wana rido balawanadamu na nebidha hao harimwa mezi sita ipasao zehazi zinjienziani zehazi kaziti nchashi ulawana na Mohamed Madi Ahmada yadhwaminishiwa omwendeso wa zehazi vanurizambao mashirika mararu yobonze yahisanga yomhono na zini hautaha zehazi zendeha uharaka harimwa mezi sita yinu orishindi relance ze etudi kaundo zikindo ne Bank Mondial haukama ne projet yinu rake jakubali wa 100% shanga sama phase préparatoire na kwa phase préparatoire miezi ngare wasilisha dorijoka henda aramboka ya abahe projet ikubaliwa mapesa yanu na miarenge mlima wa hepo inge rini kwa defi na Desembre awi bakisha miezi mbili na Desembre uyo Oktobre Novembre ulioka miezi minne ngasina miezi miwili henda mbio hata ze etudizila hamando wa jenma waona bala wa réaliser les études hizo ili déposer harmwe conseil d'administration le mois de décembre ili projet financement wa kubalia barnama jizinji zinjiao harimwa onkade wa ubarikisha maendeleo jimla ya hensi ngazi pasao zikaembenufu ubanuno mwahazi wizili wa 22 mwingoni mwizo de barnama jinu ya usahilisha umzungulio harimwa izisiwa ndongo ikaya ongi yo mwingoni mwe barnama maalum ya hema endeleo ya Komor vanu no mwahazi wizili na mengo miraru Madendo jina ya taarifa habari wafuzu ya mashindano ya tulanziani nile shirika la Komor Telecom ambao maendeleo ya miji wanikiwao ye mabambu omji wa shindini nguo miongoni kwa munasaba unu hafla itanyarishiwa Alia Ayuba Abdallah haruma maelezo zaidi. Omji wa shindi ni mengoni muwahundana ni hawasu yahe barnamaji ya Komor Telecom ipwarwa wa maendeleo ya mji milioni 5 za mapesa ya shikomor ndilemba bula tekeleziwa o wakazi wa shindini ya fumtsanu inu mashababi ya miji wanduka ongo na initiative rawapara haruma mashindano yanu bahati helea omji wa shindini wando halawa na ushinzi haruma mashindano yanu projet ndo kaya ngwa amenageo plage
ili renjeze frequentation he plage dasi nao ngarjudungana mkono kwa mkono hayo cheke na ushinda sha nganzoengariwa na yasaya ngejushinda ye barnamaji ya kasibabu umji wa shindini wafuzu harimo ye mashindano yanu wendeli ya barnamaji yandikia nao ni matembezi na uhifadhi ulanga wa baharini sababu ikayo gasina plage tsainunga munyona ho heli ya hayo ngiyo vast kabasi hata wa Bengalo ketsi bien occupé no inu de plage ikayo mongoni neze plage njema za ngazija donc sisi shababi mongoni no mji wa shindini rijuha renge projet yo nde representer haruma concours rende hata riwasuri rihundu ili ribasawe ye tourisme ya Komoro visible o anrupia waje wadu visite projet hatu husatan da wanu maturist na wanu ma visiteur loko wanu ko hamba majevien surtout wakati wako huja hunu Komori pendant les vacances shayo kena uzia wanu ko yonro hazika yo ngombali na mbali armam na weekend waje hunu shindini ngabo restauration ngabo piscine naturelle jo lekezi wabo ngabo salinku polyvalent ngabo parc pour les loisirs pour les enfants na vedette joka permanent motorisé on doit donner visite au large là wakazi wa shindini wajitamuka na furaha holiho ye fedha waihunda yinu ngejo ukamshinzi waendeleye nizihazi za hao mahusus harma omva wahe maendeleo usoni ya daima hama dombarikisho ye matembezi mkonti wakaujimlisa barnamaji ya usaidia maalo wandu waremeshi hao wakati wa hekenetu yendele ya hunumoroni ze arhami zijoka unikiwa wa msandaunu zitaulwa banda tabu hifi za fanyishiha alia Ayuba Abdallah haruma maelezo hamara ya sai omkonti unu ukautsanganya wataalamu wahe wizara ya honono namna ya urakwa dito yezihazi zafanyishiha harmoye barnamaji yambwao filososio ikao yushulihana na hubiri wakazi ye makati ya he makafa madziro wanduzi 21 na majana marandaru do wahundana no msanda wa mapesa serikali ya Komori itashia bank ke waje watsahe wasaidie ewo ekambani di watushewa yandi harma zi centre ville ze capital na zimijilo mabavuni serikali ya Komoro wachutajia zenongo hizo banka ja répondre favorable vjafanywe financement additionnel yo 6 millions de dollars ya kauja ije irengwa yangalie wandulo kama dwa mjoka wandu wafanyishwa harma emijio na covid ngamjoka covid na renge wala wazo udoza ya mabawa kawao wakati wa covid neze kuvurfe yapo watolwa mahazini ukaja kufanya hazi tukibidwa saidiwa maana wandu kanga una malezi ngona wanawasoma ungaona tukibidwa saidiwa yapo wakaoblige donc waje wanikiwa mapesa ikamba wakahutola tranche ndaru c'est-à-dire montant c'est 105,000 dia kahutola harma 3 tranches ya 35 mitola ya sayangi obaoni haudunga yezehazi zafanyishiha ranzie barnamaji ya tulonziani résultat provisoire de ce Imaranyango ashemezao hompandro wahezebei homozindonino malukani ndongo ikaoka itusahilisha maisha ya usiku. Sofia Hassan. Ye kilo ya mabawa ya doka majana maili, ngiyo majana maili na mungu mirandaru mapesa shikomori. Ye kilo ya mishi ya ankuhu ya doka majana maili wa 20, ngiyo majana maili na mungu minane mapesa shikomori. Nenyama doka majana marandaru, ngiyo majana marandaru na mungu mitano. Haubo shebiritisha doka rali nsanu, ngisho rali 10 mapesa shikomori. Yezindu ngazitsonga upandahe na usiku harumeshindo sha volo no wakazi ngwazishemelezi zao. Zindogo kazi tinyango shindoni. Akamriye balarani shihojo shindoni hale mraka hule ni mbendu mranzao. Abaze rali shihuzila ngazifondi sikula bawa. Babo rifanye tebo wana. Ngari nao. Izo ndeze habari za jirine ko rali shihuti balenge ndo shindoni. Rali shihizaba ha ubalezi hikume. Uje hule mberewo namba hingu ukabati mrufanya biashara utibazimanda ile serikali utina utundi wa ile serikali shamido ishia hadisi boko waziri wa jana wa ekonomi ulio waziri wa hele dima no ulo zileo yohamba ukaharindenge mru yani huliza hawali ni mbalie ni mbeho serikalini yomdumso na hadisi ya dawa manla
shami ntuelewa ya ukakabati mru komersa ya tujobali ya hindu ya jiahuze hena mna ye yanzao shainunge jao hena mna zendongozilio hosunumwe mabahazazi ne serikali ngarielewao kai mabahazazi ne serikali ngwa hamaunyonga wa mbe au kai serikali wa himi au kale tumula hao wanzwali renge hosunumwe mabahazazi bawe mabahazazi wa himi au kale tumula hao wanzwali renge hosunumwe maraia yezalawana harumeshindo shavolovolo dokana haina mrungu huzuhena mnaanzao nguhundo nusu wahuzawe birithi harali 10 wasaya ngwashuza wa harali nsana upatina ujua obahanu wasimbishi yao iluka za zebe izini yeba idara ya udotu ndazebe ya hewizara hea nkiba imana hayo hindi haunjia haruma omva wa hespor watezaji wa hodari haruma zinsavuhu za mbwana no waongoza wo waniki wa istishhada nelikunguma nyula box hafla indelea hadhir mamadhamana wa sport Husam Ben Ahmed na Salima Ali Ratiraka maelezo ya Aliau Ayuba Abdallah. Ho munasaba wahe sherehi ya ho siku wa dunia wahe nsabuho ya mapumpua box ikawo isherehilwa ya tarehe 20 na mfukari yaho mwezi wa ut rakanuo lekungumanyo la dunia la hensabuho yinu haubwadzimane lekungumanyo la twaifa lishulihanao nensabuho yinu wende noto wa shahada za mchinyomvu hauzinika owahodari wa mwaha le kungumanyo international kao le komble aiba le kungumanyo la hatu si federation ya box wa beha ze certificat yahe wanukao wafanya hazi haku harumaze ze nishani pia za hepandwa box wabeha za ma juge arbitre wabeha za ma atleti wema wabeha za ma coach kaudo wa tedeo ze nongo almuhimu yode fasiri yahe federation ya box ya ukaya mparani banu leo hasibabu de mafali yao ho munasaba unu ye boxing club ya Moroni do ya hunda le bambu la hele chama hodari do ne sauka yensabuho ya mapumpua yorengwa mfuvu hawanaume na wanawashe Husnati Musa de ya hunda na nele bambu la hemrumshe hodari upande wa kiundume Muhammad Abdurrahim hahundrana nele bambu la hemnahijana mhodari wa mwaha Ambisi na furaha na Mungu mgute na njezi zinke munjirana bana inshallah. Mjibi wabo milo parmi ya hondo wa parohuni. Amjisanteka mwezi wa mbavi. Mi ujibi wene nsabuhi. Yo ni badia mjibi wa ika mwede hula mbuha shindi mbuha mwenge na shio. Shodesha mwando roende liyo nisho. Apre jibi wabo naja nko wana tishindi baishe ngabo ukosefu waziwanza sha yensabuho ya mapumpua yomengoni mwezi nsabuho ziko ujana mavuna harumwa yensi Olimpiki ya Moroni haruma upande wa hoanduashe iwaswili finale haruma zinsabuho za basket habo washinda watukufu anuktoa 5 kwa 4 haruma wanaume Papillon Bleu ishindi usoni hanuktoa fukare na shenda kwa nuktoa fukare na 8 Swadri Said na Idham Swalih Wamojane imachi nziro nkaudi yanga dishi haruma shanza shamisiri kawa ikana suspensi hanguvu wakati kao hunu haruma wakati kawaida kao botola na hakimu hunu kaza kifu hanukta 62 baina ya ekipu zombili yani de Papillon Bleu ya umuji wa izi wa Moroni wamojane yusoni ya umuji wa Mtsambu kepasa tu wantu walinde haruma zi prolongation wankao de wapura na ushinzi mbele mwa Papillon Bleu hanukta 79 hanukta 78 ndani ambasho marhabai na supporteri wa hatu مش المرحبين مجوري لكن مجوري ودوا سيمبوه اكو بهاتي رجلي يا لوين وكيا وانا في 40 مينوت في لا برولونغاسيون اسكوري كاسير يكود من اكسبيرينس ينجي ابان هيك يكود كوتشينغ كجيستيون هاي كوتش الحمد لله تسيت سيرندو وكيا افكتيف يانغو لي 3 ميور وهي وكان 5 فوت وهي زيوا سكورنغ ما بلاصه نواتي
za kusina kawani alhamdulillah ba respecte machi endre ale rakotsa alhamdulillah rabbil majori wateze bedalo abasa majori nayo majori wanatsa kasna experience avo dalo mba ripara opportunité pe kamba machi ripare avant be karashna repara be ha mwazona jao mmoja arbitrage na jomana yo fanya effort mana fanya para mfutongo faute ya kamba yo intentionneli yo faute na même faute simple be intentionnel para de lancezo déjà ka seconde ba kujua kujua macheri kamba ripara be arbitre halo ambaona masiri ngamitsa tu basa rent be yo kama stombe dalo esprit sportif pasir leo alishindwa na machi ni kangia harmaudziro katika hunu zihukuma za mahakimu zokaza kwa minula tatata pamoja na zikipu zombili behunu entraîneur wa equipe Papillon Bleu waika jiti harmo mlahata hunu maana auno afdali tu abaki harmo ya machi yahe arbitrage yofanya halatu yodokiri halatu sami mimi tukajuka sukantra ne ejwe hangu ilindi mwana hatani hunde akanga mina wando linda yonga sija linda wa hanu mezi siwa kamili abenge bahati inu si hundu leo haungia harma ubandi wa wantuwashe huni finali tuangatisha baina ya AS Fegafu ya umuji wa wani pamoja na Olympique ya Moroni. Ni ekipu ya umuji wa ezi wa Moroni kwa watoa watukufu ya umuji wa wani ifumwaneni harma demi-finali hanukto 53 hanukto 46 na zinatija zini za superwana hez jitihadi za Faidati Abdumbaye wakatika hunu ashinda hensi haushashi nukto 25 harma imachini na hunu adungwa unuma pamoja na Razia Mohamed na Uluhu mashosi wajafundisha wala kwa mbio kwa hiyo kaanza dungize mbio sila bon sio kalme sasa kwa shinda wa bon sila problem za physique bon tunasuika pamititi sao mwe umisoni washindi wa jikalme babi nituno mpira finalement c'est bon c'est positif alhamdulillah ni ekipu ya watukufu wanajao wakawaonesa utaalamu maana hune namna kaudu wakoteza ekipu ya Olympique ya lakika wangia hasi kabisa hata sababu ya Asmahani pamoja na Yusra watukao watia zunukutwa nyingi kabisa hama upande wa ekipu ya watukufu hosi finalizo mbili swangazisha tu Ijumaini tarehe 1 ya mwezi wa Oktoba hama shonda shamisiri ulawa lera za sashenda za ligio Zintabuho za Papillon Bleu na usoni zikana harba tuitongeza ekochiwa he Papillon Bleu hatia shaka ye hifadhi ya heshiwanza habo washangirizi wa usoni wakahanza wafanyudanganyifu na wajau wasiha haruma heshiwanza ili utambisha wakahendesa izintabuho zini. Kabla reja kamilisha taarifa habari ndio ni sababu ni sola swana litilwa nziani iho Dubai ya Hawaii na nsijana na miongo shenda na bili dezirenga ufunvu miongoni mwizo de Komori hafla ya ubuwa ile bonesolinu yende na ubulwa ni Mohammed Sheikh Rashid Al Maktoum emir wa hensi ya Dubai na hafla ngamjohidunga baada ya taarifa habari ya Kiarabu. Na hapa nuangalizi watukufu dorika za ukifu ya taarifa habari na mbite masi mema wadzimane ORTC.